Yesu, ushimwe ko twakumenye kandi ushimwe ko wavukiye mu mitima yacu. Ushimwe ku bugingo bwacu bukuzi kandi bukakwitaba. Ino muvagarago wawe yagiye kukuvugira. Ongera kandi umwitize, ongere kandi umwambika imbaraga z'Imana. Ijambo ryawe rize rihindura n'imitima itarakumva, itarakemera yuko uvukira mu mitima yabo. Iri jambo rize ryeze ritange inzira, ritanga ubuturo n'indaro mu mitima y'abatarakumenya, kugira ngo wongere kandi uvukiremo, nabo babone ubu bugingo kandi nabo dusangira ibyishimo. Umunsi umwe tuzabana iteka ryose twizihiza intsinzi yawe. Urakoze Kristo, uhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Bwana asifiwe sana. Praise man to hallelujah. Hallelujah. Asifiwe sana. Praise man to hallelujah. 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 Turanezerewe muri uyu mugoroba. Twongeye kandi kubivuga. Turashima ubuyobozi bw'itorero cyangwa se bw'ikanisa bwatwizeye kugira ngo tubashe guhagarara hano kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Imana yoheze imigisha. Mu gitondo batuganiriye amagambo, numva umutima wanje uranyuzwe, numva nta n'ikindi zenda dushobora kongera, ariko kandi mujima titworeka kuvuga. Rero pasiteri, Imana imuheze umugisha, wabashe kugabura ijambo ry'Imana. Yavuze ibyo nari nateguye byose, ariko nibyo twongera kandi tukavuga. Nagiriwe amahirwe muri no minsi, sinzi impamvu ubushize igihe mperuka ahangaha byenda kuganira, naganiriye ijambo pasiteri nawe yaganiriye mu gitondo. Rero biramfasha kuko twaza twiga hejuru yo gusenga, akuvugaho ibyo nari nateguye arabivuga. Numva umutima wanje uranyuzwe, numva umutima wanje uguwe neza cyane. Rero niyo mpamvu kandi uyu munsi numvishije umutima wanje uguwe neza. Reka dusome mu gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara ibice 23 umurongo wa 8. Haravuze ngo navuma nte ab'Imana itavumye, narakarira nte ab'Imana itarakariye, kuko nitegeye ubwo bwoko ndi hejuru y'ibitare, nkabwitegera ndi mu mpinga y'imisozi, ndore n'ubwoko butura ukwabwo, tibuzabagwa mu mahanga. Ninde wabasha kubara umukungugu w'ubwoko bwa Yakobo? Cyangwa ninde wabasha kubara igice cya 4 cy'Abanyesiraheli? Icampa kifira kuko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanje rikaba kijyabo. Amen. Reka twongere dusome mu buhanuzi bwa Mika igice cya 5 umurongo wa 1. Pasiteri nadufashe shikiro. Mika ibice 5 turasoma ku murongo wa 1. Bibiliya yavuze ati, ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli, akansanga imirambagarire ye n'iteka uhereye kera kose. Amen. Reka nanone twongere dusome Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1. Dufashe Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviwe n'umuco. Amen. Reka naje nongere nsome kubarani 24 umurongo wa 17. Haravuze ngo
ati ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Izangiza inkiko z'Abamowabu, izazitsinda hasi Abaheti bose. Amen. Bwana asifiwe sana. Aya niyo magambo tugiye kuganira. Uyu ni umunsi wa Noel. Noel nari mbivuze ngo abantu bayishize mu myenda kwambara, bayishira mu kurya, bayishira mu kwinezeza, bayihindura inyito. Ariko kandi Noel ni ukunezerwa, ni ukwishimira mu mwami. Bwana asifiwe sana. Ibyo wokora byose utishimiye mu mwami ntacyo byaba bimaze. Cyangwa se Noel bamwe bayigize iyo kunywa bakinezeza, nicyo gituma ubona bamwe barara ahangaha ku muhanda bwaca bakavuga ngo twari muri Noel, kandi bakumva baguwe neza kuko bari muri Noel, kuko barayihanze. Wanababaza ngo se niki ngo twari muri Noel. Iyo uko niko bamwe babifata. Ariko Noel ni ukuvuka k'umwami Yesu. Noel ni ukuva mu buhanuzi tukinjira muri Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Iyo niyo Noel tugiye kuganira. Noel ni nziza cyane. Noel ni umunsi Yesu yavuye mu buhanuzi atwinjiramo, aba muri twe. Ubu akaba ari muri twe, akaba atuye muri twe. Nicyo cyatumye Pawulo ya Timoteyo aramubwira mu gice cya 3 umurongo wa 16, Timoteyo wa mbere aravuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri w'umuntu. Bwana asifiwe. Nuko Imana yerekanye mu mubiri. Ntabwo bikiri byo gushidikanya, ahubwo Imana iducumbitse muri, Imana iri muri twe. Bwana asifiwe sana. Iyo niyo Noel. Nuko Imana iri muri twe. Niko Yesaya hano aravuga ngo ndora umwana azasamira, azabara umuhungu, muzamwite Emmanuel. Bisobanura kuko Imana iri kumwe na, Imana iri muri twe. Bwana asifiwe sana. Bisobanura ngo Imana iri muri twe. Rero kuvuka kwa Yesu kwahanuwe n'abahanuzi benshi batandukanye. Batubwiye mu gitondo guhera mu itangiriro Yesu yarahanuwe, kandi Imana yonyine niyo yavuze kuko hazavuka Yesu. Bwana asifiwe. Abibwira yanzoka arayibwira ngo wanzoka we, kubera ko washutse uyu mugore ukamuriganya, muri we hazakomoka uzamukandagira umutwe, azakumena umutwe uzakomoka muri uyu mugore. Asifiwe sana. Satani rero ariyo nzoka irazakira cyane, itegereza iryo sezerano, ashaka kuburizamo isezerano ryo kugira ngo ateshe agaciro ryo kuzokomoka muri wa mugore. Nicyo cyatumye afata Kayini amwijizamo umutima w'ubugome, kwari ukugira ngo agwanye isezerano iby'Imana yari imubwiye, kugira ngo aburizamo urubyaro rw'ujya mugore uzokandagira inzoka. Aramwosha, amaze kumwosha Kayini ngo agira ishari ryinshi ngo yica Abeli. Aravuga ngo nuko ndagashizwe, nzarebaho umugambi w'uyu mugore. Imana nitubabarira. Ariko Imana kuko yari yarabivuze kandi byari ngombwa kuko ibisohoza, nicyo cyatumye Imana ngo yongera kandi ngo kuremera Eva na Adamu, ngo ibashumbusha Seti kugira ngo hakomokemo uzakandagira yanzuka. Ngo Seti
barororoka cyane, arabyara arororoka, ngo amaze kororoka abantu bamaze kubwira cyane, ngo nicyo gihe Satani yavuze ngo ngomba kurwanya uyu muntu, ngo ibinjizamo urugomo, ngo batangira gukora ibyaha, gusambana, kwiba, icyaha kirinjira. Imana bitegereje cyane ibona ngo abana b'abantu bagize urugomo rwaragwiriye cyane kugeza ubusambanyi bwakomeye cyane. Aravuga ngo sinokwihangana, ngiye kurimbura umuntu. Bwana asifiwe. Ngiye kurimbura umuntu. Ngo Imana itegeka Nowa, iramubwira ngo Nowa, ni wowe muntu ukiranuka muri iki gihe, wibarize inkuge, winjire nabo mu nzu yawe, kuko iyi si ngiye kuzayirimbuza amazi. Imana yisigariza Nowa. Satani wari umutego kugira ngo izabashe kugira ngo irimbura abantu bose, hazabure uzakandagira inzo ku mutwe. Iyo ni isezerano. Ese ufite isezerano ry'Imana riza rigwa? Bwana asifiwe sana. Nushaka gukomera, isezerano rirakomeye cyane, isezerano rirakomeye. Ariko Imana isigaje Nowa ngo arishira n'urubyaro rwe, ariko Satani ngo akomeza guhiga cyane urubyaro rwa wa mugore kugira ngo hatazakomokamo uzoyikandagira. Bwana asifiwe sana. Ngo nicyo cyatumye ngo Nowa asinda, amaze gutsinda ngo yambara ubusa, kwari ukugira ngo abahungu be babone ubwambure bwe, ngo nibamara kubona ubwambure bwe ngo babe ibivume, ngo hazaburemo uzakandagira inzoka. Ngo ariko niwe wabaye ikivume. Bwana asifiwe sana. Ngo abantu baragwira, bamaze kugwira bubaka umunara w'Ibabeli, bamaze kubaka umunara w'Ibabeli, ngo Imana ibona umugambi atari mwiza, irabatatanya indimi zose, ngo imaze kuzitatanya. Ngo nicyo gihe cyari igihe umwana w'umuntu yayoborwaga, ngo cyari igihe ngo bayoborwaga n'ibitekerezo. Bwana asifiwe sana. Hari mu gihe cy'ibitekerezo, kandi muri icyo gihe cy'ibitekerezo nicyo gihe Enoki yazamutse cyari igihe cy'ibitekerezo. Ngo nicyo gihe atera ngo yarafite ibigirwamana byinshi, ngo noneho akabiragiza Aburahamu, ngo Aburahamu bakabicunga, ngo akamubwira ngo imvura niba ngo wandure biriya bigirwamana. Ngo bukeye ngo Aburahamu ngo ahisha Imana imwe cyangwa se ibigirwamana kimwe, ngo aragihisha. Ngo amaze kugihisha Tera araza aramubwira ngo ese indi Mana iri hehe? Aravuga nimba ariba genda ubaze ziriya mana zindi zasigaye zirakubwira aho iyindi Mana yagiye. Ngo Tera aramubwira ngo zifite amatwi ngo ariko ntizazibona, ngo ntizazumva, zifite amaso ntizazireba, zifite amatwi ntizibona, zifite amazuru ntizazinukirwa. Aravuga Aburahamu ngo aje gushaka Imana. Ngo Aburahamu ashaka Imana, ngo Imana iramubwira ngo uve mu gihugu cya, usige so na nyoko, usige umuryango, kugira ngo mbashe kukwiyereka. Bwana asifiwe sana. Siga umuryango mbashe kukwiyereka. Nicyo gihe Imana yiyeretse Aburahamu, iramubwira ngo nzaguheza urubyaro rwawe ruzaba nk'umusenyi wo ku nyanja. Ngo Aburahamu ategereza urwo rubyaro, ariko ngo Sara yinjira muri Aburahamu. Satani amwinjiramo kugira ngo agwanye isezerano. Amaze kumwinjiramo nawe yinjira muri Aburahamu, aramubwira ngo hari jewe sinobyara, ija kumushakaze wawe nabyara, ibyo byose ni by'Imana yavuze, naho urubyaro ruzaturuka. Ariko Aburahamu amaze kubyara, Imana iramubwira ngo uwo mwana simwishimiye, uwaje ari mu nda ya Sara, ngo Sara abyara Isaka kugira ngo isezerano ry'Imana ribashe gusohora. Bwana asifiwe sana. Intego ya Satani yazashaka kugira ngo agwanye, kugira ngo haburize mu mugambi uzakandagira inzoka. Asifiwe sana. Ngo Aburahamu abyara Isaka, ariko Satani ngo akomeza guhiga urubyaro rwa wa mugore,
nico cyatumye yinjira mu bahungu ba Isaka, yinjira muri Yakobo. Yakobo ariganya Esawu kwari ukugira ngo umugambi w'Imana uburizwemo, kugira ngo ise namenya kuko yariganyije mukuru ibyari umuvumo, ibyari umugisha ngo bihinduke umuvumo ubakwiriye. Imana ihagarara kuri Yakobo. Yakobo ngo abyara abahungu, amaze kubabyara ngo umugambi wa Satani ngo urakomeza, baja muri Egiputa batewe n'inzara kugira ngo baje kuba baretwa. Bwana asifiwe sana. Ariko ngo Imana ibahagurukiriza Mose muri Egiputa, ngo ishorera ubwoko bw'Imana, iramubwira ngo genda. Bwana asifiwe sana. Ngo bava muri Egiputa bafite imbaraga, izo mbaraga zimaze kugwira. Ngo nico gihe ngo bagiye bashika mu bihugu byose, ngo bikagira ubwoba. Ngo Baraki atuma kuri Baraki, aramubwira ngo numvishije buriya ngo muntere ubwo, ngo nonega ngo uzamuke ngo duhure na ngo uje kuvuma buriya bwo. Asifiwe. Bwana asifiwe sana. Duheze Imana icyubahiro kubwo isezerano ry'Imana ryuzuye. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Baraki barazamuka, bamaze kuzamuka bahura na Baraki, ngo mujana kukanuma, ngo atangira kumubwira ngo navume. Ngo aravuga ngo se navume ati ab'Imana itavu. Asifiwe sana. Narakarira te ab'Imana itarakariye nimutse ko ndamureba buriya bwoko mbwitege, ngo kabona ari ubwoko butarabuje, n'ubwoko butagiye mu bigirwamana, n'ubwoko butaraguzwe tibuza buraguza. Bwana asifiwe sana. N'ubwoko butuyikwa, n'ubwoko butigeze buraguza, ubwo sinabuhanga. Bwana asifiwe sana. Ngo atangira guhanura, aravuga ngo cha ngo amaherezo yaje akabanga yawe, ngo cyapa ngo gapfa nk'uko bakiranutse bazabapfa. Baramu wari umurozi, wari umufumu, wakoreshaga iby'umufumu. Atangira guhanura, umwuka w'Imana umuzaho, aravuga ngo cyapa naje. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo ndamureba. Asifiwe sana. Ko ndamureba kamwitegereza, kamubona. Bwana asifiwe sana. Akavuga ngo ko ndabona inyenyeri, ko ndabona inyenyeri igiye gukomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Bwana asifiwe. Ndamureba kamwitegereza, mu rubyaro rwa Yakobo kamwitegereza, kabona inyenyeri izamurikira isi iri mu bwoko bwa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Ndamureba ariko sufu, ndamwitegereza ndandi bugufi, inyenyeri izakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Inyenyeri izakomoka mu rubyaro rwa Yakobo, inyenyeri izamurikira isi, inyenyeri izamurikira abari mu mwijima bakabona umucyo, iri mu rubyaro rwa Yakobo. Aho ngaho niko niyubwa iri mu nzu ya Yakobo. Bwana asifiwe sana. Iyo nkoni y'ubwami nizangiza inkiko zose z'Abamowabu, nizakubita hasi imana zose, nizakubita hasi ibigirwamana byose. Bwana asifiwe sana. Ubwami bwiwe n'ubwami butazashira, n'ubwami butangiriza izindi mana, n'ubwami budasembaho izindi mana, n'ubwami bwiganduriye isi. Niyo mpamvu mu gice cya Daniyeli kabiri ngo umunsi Nebukadineza ngo amaze kurota inzozi, ngo amaze kuzibagirwa, atuma ku banyabwenge n'abapfumu birananirana, ngo haza Daniyeli, ngo aramubwira ngo mbwira ibyo narose. Ngo Daniyeli ngo amubwira hejuru y'igishushanyo, ngo igishushanyo cyari izahabu, umutwe wari izahabu, ngo amaboko n'igituza byari ife, ngo amaguru yari ibumba rivanze, ngo ni ivu. Ngo Daniyeli bajya kumubwira, ngo aramubwira ngo nayitegereje neza, ngo n'ibuye ryavuye mu ijuru ngo riramanuka, ibuye ryavuye mu ijuru riramanuka gikubita kuri icyo gishushanyo, ngo kirasenyuka cyo. Bwana asifiwe sana.
Yesu niwe buye ryavuye mu ijuru ryaje kwangiriza izindi mana zo. Bwana asifiwe. Ko nditegereza nkabona ibuye rivuye mu ijuru, kwari ukugira ngo akureho ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, kwari ukugira ngo akureho ubwami bw'Abagiriki, kwari ukugira ngo avuge umwami uzavuka, kwari ukugira ngo avuge Yesu Kristo kuko ari buzigandurira ubwami bwose. Aravuga ngo nditegereza ibuye, ko ndabona ibuye ryaje riramanuka gikubita kuri cya gishushanyo cyose kizahabu cyose kirasenyuka. Uwo ni Yesu Kristo yazafu uzamanuka uva mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ubwami bwa Yesu tibugira itangiriro, amen, tibugira iherezo. Aravuga ngo inkoni y'ubwami iri mu nzu ya Yakobo, inkoni y'ubwami iri mu nzu ya Yakobo. Iyo nizangiriza ikikuzo, iyo nizatembaho amabi yose, iyo nizakuraho ingoma zo, uwo nguwo ni uzakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Asifiwe sana. Asifiwe Bwana wa majeshi. Asifiwe sana. Amen. Yuda aravuga ko Yakobo atangiye kuraga abana biwe, abwira Yuda, aramubwira ngo Yuda we, inkoni y'ubutware utazava mu maguru yawe, inkoni y'ubutware ukuzisharamo bizobiri mu maguru yawe, mutizakuvaho inkoni y'ubutware, kandi ngo baziba nguzobahora uri hejuru y'abanzi ba, nguzahora ku majosi y'abanzi ba. Niyo mpamvu uzohora hejuru y'amajosi y'abanzi ba. Urimo Kristo ahora ku majosi y'abanzi ba. Niyo mpamvu tuzadusengera abarwayi b'abapfe tukavuga mu izina rya Yesu bagahunga, nuko turi mu butware, nuko turi mu inkoni y'ubwami. Uzurambura ukuboko hejuru y'abapfa ukavuga gusa mu izina rya Yesu, kuko bakibwiriza kuko inkoni y'ubutware iri muri wowe, inkoni y'ubutware iri muri twe. Bwana asifiwe cyane. Aramubwira ngo inkoni y'ubwami ka ngo abanzi bawe uzobahora ku majosi. Nta mwanzi wese wonkanga mfite Yesu Kristo, nta mwanzi wese wonkanga Yesu Kristo yavukiye muri je, nta mwanzi wese wonkanga. Turi kumwe n'Imana. Imana ubwayo yamanutse ikamanuka ikaza ikaba muri. Bwana asifiwe sana. Ikavukira muri abaririmba akabongo tabwa igituye mu ihema misigaye yibera muri. Yavuye mu buhanuzi aracumbika muri, turamugendana. Bwana asifiwe sana. Tuza tumugendana tukamurarana tukamwishara. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubuhanuzi, ubwami bw'Imana. Asifiwe sana. Asifiwe sana. Amen. Noeli nza numva mu buzima bwanje yongeze kuri Noeli. Nzagitegera kumva iba muri se. Noeli hari igihe nigeze kwitekerezaho 2014 ukwezi kwa 12 kiki gihe turimo. Nitekerezaho ingira kwibaraga kuko naza nyitekereza hari ahantu ntakagombye kuja mu bandi, n'izuba sinaza njyota, ariko tekereza Noeli, numva Noeli itibutse muri, numva ndahumuritse. Bwana asifiwe sana. Yasuye kandi fungiraho ububasha. Hari umunsi sinzawibagirwa 2016 tuyiganiramo n'undi mukozi w'Imana. Turayiganira duhera saa 3 tugeza saa 5 n'igice, turimo tuganira kino gice cya Yesaya cya 9:5. Tuvuga ngo n'umwana yavukiye duhawe umwana w'umuhungu n'umutware muri ku bitugu byiwe, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, umushana. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ugira umujana. Ugira umujana. Abenshi bimuye Yesu ku umujana amawa. Barimo kugenda batoratora hano hasi.
bamwe bakababwira inama zo gushikika gusa. Nuko wataye umujana ni umujana ari muri wo. Turayiganira uwo munsi arambaza ngo subutware niki gukomera kw'Imana ni gute. Turimo tuganira ari ntakiriho. Bwana atifiza. Ejo bundi nibwo natekereje ndimo gusoma ndatekereza ndamutekerezaho nawe subira muri message za Facebook mbona ariyo magambo twaza tuyiganira kuri Facebook. Bwana asifiwe. Turayiganira muri uku kwezi kwa 12 mu kwezi kwa mbere ku minsi ce aragenda. Bwana asifiwe. Ari amagambo yabagiye amagambo tazibagiwe. N'ubungu iyo ushatse kubitekereza neza zaje kuri Facebook. Niyo nowe ndatekereza ndamubwira ati sesha waretse tukarya kubaunganiriza ibintu byinshi kandi nkaba mfite ibitose saa 5 ziba. None kandi ejo nzoja mu kazi. Bimeze ari arambwira ngo reka tuganire. Bwana asifiwe sa. Turaganira. Ariko ndakiriho. Ari natekereje Noel ico gihe ndayitekereza ayishiramo cha. Bwana asifiwe sa. Ndayitekereza. Rero kuvuka kwa Yesu Baramu abihanura iwe yaza kureba ari ha. Bwana asifiwe sa akamona akamona ndamureba ariko si ha. Ndamwitegereza ariko si ubungu. Inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Ariko Yesayi we yaje kumubona akamubona ari imyaka 700 igashira. Ariko Mika iwaje kumuhanura aravuga ngo yewe Betlehemu Efurata. Bwana asifiwe sana. Iwe yama precisa naho azavukira. Amen. Abandi batomureba mu buhanuzi bakamwitegereza. Ariko Mika arabitegereza iwe aramukurura yamavuga ngo Betlehemu. Bwana asifiwe. Amen. Aramubwira ngo Betlehemu Efurata turi mutoya mu midugudu y'Ubuyuda kuko muri wowe ariho hazaturuka umwana. Bwana asifiwe sana. Muri wowe niho hazaturuka umwana. Betlehemu we Efurata Betlehemu muri wowe hazakomoka umwana. Bwana asifiwe sana. Ngo Yesu kugira ngo ubuhanuzi bw'Amika busore muri cyo gihe ngo Mariya amaze gutwita inda ya Yesu yari yarasabwe na Yosefu ngo nico cyatunye ngo bari mu gihugu cy'Galilaya ngo umwami Augusto ngo Kaisari atanga itegeko aravuga ngo abantu bose mu bihugu ngo nibaje kwandikwa umuntu aje mu mudugudu wiwa ngo Yesu cyangwa se ngo Yosefu na Mariya bava i Galilaya w'i Nazareti ngo baje mu mudugudu wa Dawidi i Betlehemu kugira ngo izahanu na Mika bisore ngo yewe Betlehemu Efurata. Bwana asifiwe sana. Nguko niko kwandikwa kwa mbere kwatangi ngo ariko Mariya mu kugenda i Betlehemu ngo yarandadiwe umutwaro umuremereye cyane. Aba mama bagira kwihangana. Bwana asifiwe sana. Kandi ngo bagenze urugendo rw'iminsi 2 niko Bibiliya yambwiye. Bwana asifiwe. Ariko umutwaro wari umuremereye Mariya mwashitse igihe cyo kubyara kirasohora ngo ariko ngo abashitsi bari buzuye Yerusalemu ngo aburi icumbi. Ese nawe waburiye Yesu icumbi? Bwana asifiwe sana. Waburiye Yesu icumbi ni ibiki biri mu mutima wawe bituma Yesu atavukira? Bikureho bitekereze. Ese kura bitekereze ibyo washizemo? Bitekereze kuko Yesu tiyo kwinjiragamo yabuze icumbi. Ese ucumbikiye niki ucumbikiye? Tekereze ikintu ucumbikiye mu mutima wawe kibuza Yesu kuvukira muri wowe. Utekereze ico wimbitse mu mutima wawe kiri mu kubuza Yesu kugira ngo yaza agasanga icumbi ntaririmo. Washakisha icumbi araribura aje mu kiraro cinga
Bwana asifiwe. Aja mu kiraro kingi abyara Yesu. Muri cyo gihe abanyabwenge nabo Bwana asifiwe sa ngo baturuka iburasirazuba. Ngo bari abanyabwenge bari barize ngo ibintu by'inyenyeri, ngo bariga baraminuza, ngo bagendaga bagenzura inyenyeri zose zo mu kirere. Ariko muri iyo ngo babona inyenyeri idasa, ngo bitegereje babona inyenyeri idasa, ngo barayikurikira cyane, ngo bamaze kuyikurikira ngo baragenda ngo bashika kwa Herode, ngo kandi bari bayobowe n'inyenyeri ibajanye i Betelehemu. Natangaye bata inzira barimo iyo nyenyeri izivuga kuko ari Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na wa munsi ngo marayika w'Imana ngo yamanutse ngo Gabriel ngo abwira Mariya ngo uzasamenda. Marayika w'Umwami Imana mu isezerano ryake ni Yesu Kristo. Minyenyeri ariyo Yesu Kristo. Ngo ni wowe yoboye abanyabwenge. Yesu Kristo wenyine arabafata abakura iburasirazuba kugira ngo abageze i Betelehemu, ariko ngo banyura kwa Herode. Ubu umuntu buraza baratekereza ngo se tunyurega ku mwami, none biragenda gute? Inyenyeri nayo yamipotera. Iyo uvuye mu nzira y'Imana tibubona inyenyeri y'Imana, tibumurikirwa n'ubwiza bw'Imana. Nuko bari bahufite inzira baja kwa Herode. Umunsi bageze kwa Herode inyenyeri yarabuze. Bwana asifiwe sana. Muri mu kuyoba inzira mukaja kuyoboza. Kwinyenyeri yari bayoboye bari bagiye. Ariko muririmbyi azaririmba akavuga ngo rimwe na rimwe nzanyoba inzira, nkibwira ko ndi mu rugendo, mukaja kure y'amaso y'Imana. Herode nawe arababwira ngo se mwayibonye hehe iyo nyenyeri? Aravuga ngo umwami wavutse w'Abayuda ari he? Ko twabonye inyenyeri tukaba tuje kumurana. Aravuga ngo nimugende nimusanga ari kuko muzambwire naje kumurana. Ngo bakiva kwa Herode inyenyeri irongera kandi irababonekera kuko bari basubiye mu nzira y'ukuri. Bari afasa iyo ugarutse mu nzira y'Imana iyo wihaye Imana izayongera kandi ikakubonekera. Bari bavuye kwa Herode, gutya gusa basohotse kwa Herode bamabona inyenyeri irabayobora ibajana i Betelehemu. Marayika w'Imana arababonekera arababwira ngo timusubire guciriya nzira. Iyo ubwiza bw'Imana bukuriho, iyo uri mu nzira y'Imana, iyo uri mu bushake bw'Imana, uzuvugana n'Imana. Imana izigusanga. Bwana asifiwe sana. Imana izigusanga uzuvugana n'Imana. Urashaka kugumana n'Imana, injira mu bushake bw'Imana. Winjire mu bushake bw'Imana, ureke Imana igukoresha. Ureke gukoresha ubwenge, ureke gukoresha ubwenge bwawe. Wemere guca bugufi uyoborwe n'Umwuka. Wongere guca bugufi uyoborwe n'Imana. Uca bugufi muri Nowe uyoborwe n'Imana. Ubundi Nowe ni uguca bugufi. Imana yavuye mu ijuru ariba yemera kuvukira muri inosi, yemera kwambara akamero k'umwana w'umuntu. Musarire Pasaka yakazingiraho imbaraga nkavuga ngo none nikomeye, ariko naje gusanga Nowe ritoroshe. Icyatumye Yesu apfa nuko yabanje kwihindura uruhinja, kandi igihe yambaye umubiri ni igihe yavuze. Kandi kwambara umubiri kwiwe kwemera kwambara umubiri kugira ngo avuke. Gupfaga ntiyaraka ibikwebye, kera yari yemeye no gupfa. Igihe gusa yemeye kwambara umubiri ngo avuke. Gupfa ntaho yaraka ntibyakagombye kuba. Bwana asifiwe sana. Nuko yemeye kwicisha bugufi yambara umubiri. Niko Paulo yandikiye Timote aramubwira ngo sugushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Imana kwerekana ari umukiranutse ikambara umubiri ntibyoroshe. Sugushidikanya ubwira bw'Imana. Bene data, mureke Noweli ivuki Yesu avukire mu mitima yacu.
tumugendane, tugendane umwami Yesu, tumugendane. Ibyo ukora byose, noweli yose wo kwinezezamo udashingiye kuri Yesu Kristo, iyo si noweli. Mureke inyenyeri itumurikire, imurikire ubuzima bwa inyenyeri ibasha kumurikira ubuzima bwa. Nicyo gituma Yesaya hanura muri kiriya gice cya 9 aravuga ngo bari mu mwijima mubonye umuco. Mureke umuco urabagirana. Inyenyeri ya Yesu Kristo Kristo azamurika uko izindi nyenyeri zitamurika. Kristo iyo amuritse mu mutima wawe uzubona ibyangirije umutima wawe, ni toroshi ireba byose. Ese niki wimitse mu mutima wawe kugira ngo Yesu Kristo aze? Ari ntiwaba wari mu nyenyeri muri wowe, inyenyeri iracakubamo. Mureke dukorera Imana bene data, twihane kugira ngo Yesu abone icumbi mu mitima yacu. Twihane. Ubundi nibwo nazambwira abo twari turi kumwe mu cyumba. Twihane. Yeremiya aravuga ngo, nazavuga rino jambo rivuga ngo, Yeremiya aravuga ngo se iki rirashize tudakijijwe. Aravuga ngo se Gileyadi nta muti womora. Niki cyabuze Gileyadi nta muti womora ugihaba. Aruhe ijambo ry'Imana riravuga ngo se Gileyadi nta muganga ugihaba. Mureke duce bugufi twihane, abaganga barahari. Gileyadi hari umuti, abaganga ni aba ngaba twasigiwe. Ni mubegere mbihane. Noweli ive mu maga, Noweli ive mu buhanu, ibe Noweli yo kwicisha bugufi, ibe Noweli yo kwihana, ibe Noweli yo kwiyeza, ibe Noweli yo kwitunga, kugira ngo ubashe kurera uwo mwana. Batubwiye ngo wamupfushije arire cyane. Musarira igihe twaza Bwana asifiwe sana. Igihe nari nezerewe hano narigize ngo mpindure gato tuvuge hejuru y'itorero. Yesu yaraje, yarapfuye, yaravutse, arapfa, arazamuka. Yesu yarapfuye, arazuka, arazamuka. Nasonye igitabo cye byahishuwe ngira ubwoba ngo cakiyoka ngo kibonye wa mugore ngo amaze kwiramuka, amaze kuramukwa, amaze kubyaha, ngo gishakishe wa mwana ngo kimuri. Ikiyoka kirahagaze ko kirashakisha wa mwana, ngo nico gihe ngo wa mwana ngo yatanze amababa ngo nk'igisiga. Ibyahishuwe 12 uhereye ku murongo wa 13 gucyukamano. Ngo ariko cyakiyoka ngo giciye amacango menshi kugira ngo atembane wa mugore, ari ryo torero ry'ubu nyine Satani karahiga itorero. Yesu Kristo yarazamutse, ariko icyo yasize hano ku isi niki? Ni itorero, kandi iryo niryo ryarihigwa. Bwana asifiwe sana. Iryo niryo riri guhigwa, niyo ni itorero rigereranywa n'umugore. Rero cyakiyoka ngo gicira amacango kugira ngo atembane wa mugore, ari ryo torero. Yesu yamaze kuzamuka, yaratanze amababa aragenda. Yazamutse ku manywa, izuba riva, abigishwa baramureba, igicu kiramukingiriza, ari wa mugore ari hano yarasigaye. Niryo torero. Itorero riri mu kaga, itorero rifite ibibazo, itorero rifite ibibazo, cyakiyoka